Ababingelela abayingcwele egameni lenkosi yethu uNyazi Yesu. Amen. Sibonge bantwana benkosi enkulu yasezulwini libingelele nabaphakathi kwethu abangayifani le ngubo yomthimba eyabonakala emandulo uJesu Kristu. Abanye bemphika bethi hayi thina ngeke siholwe ngoba siyamaso salo ubamisi bani. Siyababingelela egameni lenkosi yethu uNyazi Yesu. Amen. Sibonge bantwana benkosi enkulu yasezulwini okade funda umthandazo. Okade sifunda lo mthandazo. Ewuphethe nesinono ekhombisa isilenda kuyona yalapha emhlabeni into yasezulwini. Efunda igama negama umele kube umyalezo kunoma ubani ophakathi kulelithi. Uma ngabe lo mthandazo ufundwa ungezwanga ukuthi bethiwani, kukhomba ukuthi kufuneka ukuthi ubuye ekhaya uyothandaza uyicela ukuthi uNkulunkulu ucela kusize ukuthi uma usethi empeleni uzwe ukuthi kuthiwani. Sineke sande kakhulu namasi ngoba lo mthandazo usufundiwe wabekwa umnikazi waleli bandla uyiwona opheleleyo kithi aNazaretha. Uma kuthiwa thina siphethe inkonzo sisuke sesinalela nje hayi ngoba siphethe inkonzo. Lokhoze Manazaretha amahle bengicela ukuma kule nkundla kulo 5 minutes engunikeziwe ngisho ukuthi ngisho ngani ukuthi ubhuqa kwami la ushembe simlandelayo uNkulunkulu mayibonge inkosi. Amen. Yilokho engiphakamelayo. Nginikeze nje 5 minutes kuphe ukuthi ngisho lokho bese sibhala inkonzo. Lapha ekhaya khona unkosikazi wakala khona unkosikazi ekhaya amadoda mangabe eganile umbona ngezenzo ushegcwele uvunwe idlozi mayibonge inkosi. Amen. Ungayisukela intombi ithi uzafaka ibhuluko ngaphandle ukuthi uzoyishumazela iNazaretha ngoba iyojika iphindele ebhulukweni. Lo nkosikazi athi mayiganile lapha ebhekele ekhaya enza zonke izinto zegcwele imvume nxa ilima ukuthi kuyamvuma konke kwazobe yamvuma uvunwe idlozi zonkosikazi. Wabe sethanda ukuthi afuye inkukhu nje ngisho njalo ukekhaya kankosikazi kuyona indoda mayibonge inkosi. Wase afuye inkukhu ekhaya zamvuma zagcwala igceke nento ukuthi ungathi kambuye emsebenzini uma ngizongena ekhaya zibona imoto seyayasi ifike ngo-11 kakho uma wethu mayifike ngo-1 kakho uma wethu kodwa xa ifike ngo-4 ukhona uma wethu bese igijima sesisonke ihlangabeza imoto bese ngima besehla uma ehamba ngizendleke zisibuyi hamba emva kwakhe ahambe ekhuluma nazo eziyojika ekhishini ethatha umbila aziphe bese ijabula.
Amen. Kodwa wasefika into ngelinye ilanga ethi lezi inkukhu akuse inkukhu ifile. Kusi inkukhu ifile. Kusi inkukhu ifile. Zazo zaphela nje inkukhu ekhaya lokhu zibulawa into singayiboni yini. Zilala esiphatheni khona isihlahla sonkolo nje. Khona into nje khaya ukuthi uyibuka ibe ngifuna usho leli gama lesingisi. Kodwa lento inamathele kuleyo nto lesithathu sama-orange satshalwa ubaba nalezi nkukhu nalesi sithathu sama-orange satshalwa ubaba. Kodwa njalo ekuseni kusikukela phansi uthi uyayithinta iqinile khona ukuthi le nkukhu ishabe into poison. Kodwa ungayiboni sangenye usuku sabeka ithayi phansi lesathi hayi mhlawumbe umonyoka sabasela ithayi ngaphansi la bashuma intuthu lutho langasuka inyoka. Kodwa uNkulunkulu engigalata ngayo ukuthi uThixo senyamule eJudeya yonke ukuthi Nkosi lapha ekhaya kunonkosikazi ufuye inkukhu. Kodwa njalo ekuseni kukhusa inkukhu ifile iqinile asiyiboni into ebulala lezi nkukhu. Uthi uNkulunkulu ophakathi wethu mambika lento engayi lapho ngisho khona ethi uhamba uyothengisa iklaphu. Ukhuluma ngasesizulwini kuyinkinga. Wohamba uyothengisa iklaphu bese uthi lezi insizwa ezigidayo uyibize zisekhaya lento ebulala inkukhu ngalalanga uyawuyibona ngamehlo. Uma uNkulunkulu ekhulumileke uyajaha ukuyibona into eshiwe ezulwini bese sithenga masiyana isikapho njenge insizwa wensizwa nakufika lapha ekhaya sizobusa akusho njalo ngosihlalo wathi ngoba lezinsizwa bangasho ukuthi izosenzana ngasenza ukuthi asibuse base befika njenge mphumendini sibongazana sibingelelana sanya bakhombisa ukuthi hayi ngizothena asizoda nansi lendibelana sidle nansi inyama yayisiqhamuka lento besithatheni. uNkulunkulu usathembisa iklaphu yaphuma lapha ethatheni lesamabalitho singasendeni yaqonda ngosikopeni wathi hawu nansi sishaya yedluleka kuso yayagibela emthini womhlahla wathatha into umfana wayishanga isandla sokuncolithe yathi inkosi igibela emthini yawa phansi yafa. Kodwa igama laNkulunkulu lithele lento ebulala inkukhu hamba wathi ngesikaphu uzokubonakala ngomkhawuthi ngesikaphu. Funda incwadi sifana inkosi lompompa musa madoda lompompa yakhuluma noma wenzani usisiwe umuntu angahambi ngezeluleko zabantu awumnikeza afunde kahle. ubusisiwe ongahambi ngezeluleko Ithi nencwadi uyabusiswa lo muntu ongahambi ngokuyala kwababi ongeme endleleni yezono ongemi ngisho endleleni umusa uyikholwa usuke usunikezwe indlela yokuhamba ekholweni yesibusiso sokuhamba ekholweni sokuthi wena usahlanganyeli nabantu abangalungile ekholweni. Ingakho kumele ibandla kuthiwa thina esingintlisuthi uma ngabe sesibhajadisiwe sahamba nebudlubudlu ngokunjalo sahamba sashasha isifungo somNazaretha sangena amanzini sabhabhadiswa insizwa iba nesipunisayo ayisethi noma kanjani ayisathi noma kanjani ayisahambi noma kanjani esihamba ngendlela efunakalayo yokukholwa enikezwe khona. ongahlali emfundeni yabakholondayo ongahlala enkundleni yabantu abakhuluma indaba beze beyikhulume nendaba zabantu engabafanele nezikholodayo. kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Iningi baba. Kodwa kepha lo muntu osayikholwa ukuthokoza kwakhe yoba semthethweni kaJehova sonke isikhathi mayibonge Nkosi. Ilapho nasikhona ukuthi njengoba silapha nje kukhona inkinga efikisa intela ukuthi sizendeni yokukholwa sishunayele uma kuphuma lapha endini ukhushuka lapha kuthiwa hey umswele umtshado wayiphathi Nkosi mhlawumbe hey umswele abantu uthe kodwa ngoba kukhuluma uNazaretha phandle wasohamba usuya ekhaya usukhonze ukuthi uyikholwa usuwenza noma yini ezomuntu asesweni. Angasho uNkulunkulu angasiza abantwana beNkosi singabi leyo hlangano engalungile yezo uma nje umuntu wabonakala kuthiwa hawu ugumathe lona mdala sozokumelela bese omunye eseyipromisa lenkulumo eseyifaka uyilokhali wabdala kuthiwa imasala bese ethi hawu fanele phela manje uyagibela
sibuze thina singasugibela ibhayisikili ethi hayi usufuna masakuthiwa ngithe usasukeleka manga lo muntu usethi usufuna masakuthiwa sengithe angani kusho wena wasuthi usufuna ukuthiwa usuthenga ngoba le kukhulunywa kuwo hayi ugibelani hayi ugibela ibhayisikili lelo somuntu ugibele ubheke umfa ingakho nje nafi sikhuna kuleli bandla baba bethu ukuthi uwenze into ethi ubaba wakho osalayo noma umkhulu wakho ukhulu emntanami uzophatha intanga simhlophe ekhanda nifuna ngathi sihambe sikhathile yini senithi siyathakatha noma sisiphethe hey wena tata ntileshana inwali ngenye ukutilesha mayibonga inkosi ningadilesha amakhanda mayikhanda libanona lelo mhlophe lijabulele ngoba yinto leyo oyiphiwe ekhaya wathi uyokhula uphathe lesihlangu simhlophe kuleli bandla umthetho wakhona uthi nxa ilunga lebandla lithintane nelinye nanokuthwala bangani udaba labo alisuke zokhulunywa lapha endlini yokukholwa alingasoka seyinkantolo amen umthetho usungezele bandla yeyi mshomayeli ngiminyene kabi umtshado ufuyile uzakhala bayana akabila kaya sekusho kudabami lizoba ngalikho la ngithi liminyene sembisa umtshado sendlala namakhola phansi senyawalungisa kungasoka udaba lo umtshado sabisandumeni amen umthetho leli bandla lapha yana evusa khona uMusikamkhulu wami ngikhuluma ngoNkulunkulu esimbone ngamehlo isolo namhlanje nakusasa izobe khona eyitsokwini lamasonto edlule ngithi ngiyasebenza matuba kungena ucingo abumshumayeli phuthuma yini sekubheleziwe lapha endlini nakho phuthu iphala sekugwabula lonke amalambu lokwagwabula lapha endlini yelathi ngangena ngaphakathi ngebindi leshaya ibindi langena yakhipha zonke indaba ngaphakathi lithatha wonke ngithi ugesi entshontsha ngisho maketele ngithi namangigadile ngiphuze ngawo amatiye ngikhuluma ngoNkulunkulu njalo manazaletha obonakale kithi sakubona emini langa libalelo kwaku10 bangafikile entshontsha langena komunye umuzi bangalibona langena komunye bangalibona iphala umhlomhle kanjani ongenandaba nakufa uma ngabe kuphuma umuntu kuleli akhona kubona uphoseka kuleya acashe khona kodwa khona kuna la igcekeni akade lapho phume abambone nomusa uyamosha nje lapha ebese phuma sengena lapha yana lapho kufusa khona uMusikamkhulu afika kula ebese yoba nje khona basebethabane hawo befanele abanjwe uma sethinte lapha usethinte lapha kumshumo lwaseDumsane umshumo lwaseDumsane alfa alufanga ngoba ngithinte bese ngiqale bese sinyazi bese la ngisize la ngizabona kahle bese ngisize unyazi yini abantu omunye umuso ethi hayi lamafutha abuzisiwe sebasho njalo babukhumenta bathi ake landa amafutha kamshumo lwaseDumsane thola ezo1 kade ngisuke eJudiya ngisemshumayela omunye wangithatha athi ngihambise agibele indawo engazasimosho namambese inyambuza sengihambe ngaphakathi ukuphi la wathi kuthiwa isoyemeni aluye umuntu akaphela kusona indaba ngabuya ngase ngidiliza ngibuka iwashi ngase ngidiliza liyana isiko ngapha nje ngokuqala ukuna lapha kade babaza ngihawisa kalini la ngidiliza kanti kunendawo lapho engathi yacela kanti amanzi amele asethe sengashaya esingithatha ngithatha phezulu kuneka ngapha yaya ngathi mina hawu shebe futhi kube ngeke lapha ngeke ngithole ngathi hawu shebe esithi qithi
bathi khona ibambayo ethi seyiphendula ikhomba umgwaqo futhi ngathi ngiyatsala asenginamathela khona lapho ingoba uNkulunkulu kithi maNazaretha asikazukufa nje umuntu ethanda okwethu bantwana abantu basesulwini ukuthi siyiphathe kahle ukuthi nabangenayo phakathi komuzi kaNkulunkulu sibaphathe kahle baningi abantu ebebengena phakathi kwethu lapha kodwa bakhishwe yithi leli thempeli ngenkulumo zethu nangokwenza kwethu ongalungile baphuma bahamba balishiye ithempeli kumsebenzi wethu lapha ekhaya uhamba umuntu emhlabeni simbeke akhona yedwa ikhola eliphuma ngihambe liyoshumayela lithi ngifisa ukubhala isikhala salwa mama uhambileyo angishumayela lo mama uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu maNazaretha ukuthi kuphela singasibona uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu nansi into ngesiphethe nangeke ngitshele sorry anizokusho ibandla abantu laphana ehlukuwe bedelela ngezingazi zakhona laba bafakela isonto leli elifaka igqoko ezimhlophe namakhezi ngiyini nje ngifuna ukukhokha usengazi zakhona eyidelelayo ekuthiwa isenkozweni sisongela phambi kwami ngithi naye wasekusuka kwakhona ufake isudu namakezi ngithi hawu baba akangifuna ukukhokha nje nami wasekushawa bashawa isaka ngami bateka ngathi hawu nibuye enkozweni bathi bona ngathi na ngoba niyasi ngeke nifikele lapha sasuka siphikela lamangozi uma sifika lapha esikhuluma phakathi ngoba bathekisa abantu ababheke phezulu ukuthi le moto iwile le moto kayisana lapha ngisawudlala bathi efese ubona baba hawu ikholwa laba ekhaya Nazaretha namathi unkosikazi walebandla laseNazaretha akufanele ukhulume igama elibophayo elodala ukuthi omunye umuntu adalwe inkinga hake ngabaphuza abanye mama benikele embengeni ebutheni abanye benikela phambi kwababa hayi baba ngizawubika ngipha nje umntwana wami uyangipha njena uyangipha umntwana wami ngathi mina ngathatha nize nasi ukuthi njengoba senamangala lesibili nje senafaka igodi nokufa aseyahamba emhlabeni Nkosikazi akaniphile akayicela indoda yakhe phambi kwesihlalo sobukhosi ngoba yona ndoda yamfaka u-14 uphela phela akhale athandaza inkosi ngiyacela ukuthi le ndoda njengoba ingasanginaki isihlale emajalidini ngicela Nkosi uyikhiphe emajalidini ubuze ukunaka kodwa ayoma lapha kwesihlalo sobukhosi indoda yakhe uzohamba emhlabeni Nkosi kuseselelisi nayo amen isihlalo sethu 153 cela ukhoza asibona isihlalo Nkosi yokusisa Nkosi besisiphaka abanjani amen Hello, man.
Amen. Asibheke Nkosi. uNkulunkulu omkhulu wakithi ehlini lamaNazaretha Shembo ingcwele. Siguqe Nkosi le ndawo Jehova olungileyo. Sibabaza Nkosi ubukhulu bakho negama lakho. Size Jehova olungileyo sithwele imithwalo Nkosi yezono zakhokho bethu, imithwalo Nkosi yezifo esiyithweleyo Nkosi, nemithwalo yamagceke eThixo olungileyo bethu. Siyacela kuwe uNkulunkulu omkhulu wasebukhini kuba Nkosi usethule yona bese Nkosi abakhula ngegama lakho bephila. Uyekela Jehova nomusa abaseyibhedlela kuba Nkosi bakhumbule efeni Nkosi ayibaphethe ibafaka esibhedlela kuba Nkosi baphilise kuzona. Kube Nkosi abahamba endleleni bavikele Jehova nomusa endleleni nasengozini abangayiboni usuyibonile wena. Khumbula Jehova nomusa abasemajele eThembo ingcwele. Uwavusela lo nembeza bephuma esizokwana umoya nabantwana lakho Nkosi yamakhosi. Usikhumbule le Jehova nomusa abantwana bethu abafunda isikole uNkulunkulu omkhosehleni. Kuthi konke Nkosi abakufundayo ubakhumbuze sekhona Jehova omhle. Bebe nango sinqobekela phambili sicela wonke lokungegama leNkosi ehleze sihlaleni unyazi lwesulu manje naphakade. Amen. Inkosi
sibusise.